Kalo sithatha usikhaya siyesamuhle. Sola sibuka lenza ba yetigaba Nhlakanipho. Sikhulumile nje ngaso kakhulu iphambilini. Asengete naku lokunye lokufishane lokunganakeki lamuhla. Isigaba sihlonishwa ngalendlela yokuthi likhaya sigaba. Lokuhlonipha lesigaba salomuntu usuku uhlonipha lelikhaya. Ngoba lelikhaya ngilesigaba. Lesigaba ngilelikhaya. Ngiko kuba nebantfu lababakhona ekhaya labatalwako batalwe babe netigaba tsite labanye babete. Laba lokhanza ukuthi bete tigaba. Kusho ukuthi lutho lwabo luvetwa ngilesigaba salaba labana lesigaba. Angathi singevakala. Bakhona abantu labatalwa ekhaya babe nesigaba. Kufana nekwenza. Nhlakanipho komuntu wesifazane. Enhlakanipho lelive leli linebantu labanetibongo. Uyeva. Kunengi lesingakhuluma ngetibongo, kepha kukhona into lengifuna ukufundisa yona namhla uyinaka. Kukhona abantu labanetibongo bese bakhona abantu labanesibongo. Ngicela kwehlukanisa yathi ngisho ukuthini. Tibongo nje. Usilona wakabani lona wakabani. Bese kubakhona abantu esigabeni sabo lokhanza ukuthi unesibongo lo muntu. Yini ke umehluko ngaloko? Kuthi ukhona umuntu lotalwako esigabeni sekutalwa esibongweni tsite. Le kwasona lesibongo sinesigaba tsite. Ngawubekisa nje. Nisawatini umlando wesibongo sakaDlamini? Nisawatini umlando wesibongo sakaMngomedulu? Nisawatini umlando wesibongo sakaMaseko? Niyawatini umlando wesibongo sakaMagagula? Ngiyabekisa nje, ngeke ngize ngene kabanti. Letibongo leti lengitibalako leti ngibala tibongo longeke utinake, kanzi letibongo na ungena phansi ujula kulomlando. Titshengisa ukuthi akusiso sibongo lesi. La sekunesigaba tsite leni ngobe lesibongo sitshengisa kujula ngebukhosi tsite baso. BakaNdwandwe laba. Wena uhlangana nemuntu nje uthi ngwakaNdwandwe. Nawe uyambuka nje ubuka umuntu wakaNdwandwe kube ningaze nithi naniphoqene noma nangabe nihishene uthathe litshe umjikijele lo muntu ujikijele umuntu wakaNdwandwe va umshaya ngelitshe. Uyamati lo muntu omshaya. Uyathi sona ujikijela umuntu umshaya ngalelitshe kanti lesibongo salomuntu sinesigaba lo mshaya ngalelitshe. Ngiko kunebungoti lobukhulu kunganaki noma kungadi isibongo. Ufana nani ke Nhlakanipho nisakhula lenisaya khona? Ufana nekusoma. Uyeva Nhlakanipho? Ngithi kufana nani? Yakwathi kusoma. Soqalile kusoma wena. Awume cambe manje Nhlakanipho nini nisoma la tincingweni. Nebe ngifuna ukukhuluma nawe ngufundise ngokuthi akusiko kusoma lokuthatha inombolo yendombi bese sowukhuluma indzaba tonke ndicetha la licingweni akusiko kusoma lokho organizer. Uya organizer awusomi. Usoma nje kuhlukile kutehlukile kona kodwana. Ngithini ke ngize ngifika lapho? Kunetibongo Enhlakanipho lo tawukhanza ukuthi utawuthola intombi nje uthi uyayisoma isuka igane. Wena ubuke nje ukuthi awunganile intombi nje. Kanzi lo muntu unesigaba kulesibongo sakubo kanzi nalesibongo sinesigaba kuye. Songivile singihlukanisa kanjani? Lo muntu unesigaba. Kanzi nalesibongo sinesigaba kulomuntu. Inkinga ke le.
Yinkinga ke leyo. Lokunye lokuyinkinga kakhulu lengathi singiyakufundisa ngime kuyiphi indzaba ngidovakala kuko. Kunetibongo le emantombazane ato leto tibongo leto. Nakuthi alijaha lithi litawutibika. Leli jaha litavele ngoba lisuke selihlele konke lengemuva. Leni ngoba inkinga ngilesibongo lengiyoqondzana naso akusiso sibongo sekudlalela lesi. Ngiyawe ngikhulume ngato kwelinye ilanga. Ngenabe nje. Uyawubona lapho futhi sikwentiwa yini ukuthi ukhanze ukuthi linyenti lebantu besifazane leto tibongo leto. Labanye ukhanze sabakenzi. Labanye benzile babuye. Labanye batele. Abakathathu. Labanye nanyana solo bachubeka bayatala bakathathu. Yini inkinga? Lenkinga ayikho kulomuntu. Ikulesibongo kulesigaba saso lesibongo. Kwentiwa yini? Kwentiwa ngokuthi labantu besilisa lasebakhona nyalo kuleso sibongo leso. Abahloniphi izinto tsite letihambelana nemithetho lohambelana nalesigaba saleso sibongo kulabantu labanesigaba kulesibongo. Ngoba nalesibongo sinesigaba kulabantu. Angangiva. Ngikona ngabe yonakele lapha esangweni kwanganakwa angibekise ngento lelibele nje. Cha kubekisa ngento lelibele. Kepha leliciniso. Uyeva Nhlakanipho. Angeke nje ekhaya kaDlamini ngisho kaNkosi mina. Labananatela kuthiwa Dlamini. Boom. Sewumqhamuka intombi yalakhaya. Umntwana wentombazane lakhaya sofuce isisu. Bam. Sekucelwe make lapha ukuthi akahamba awompheleketelwe kuyobikwa sisu le. Bam sowutele liswane. Yahlala ke luyahlala ukuthi ngelikathe mhlambe emva kweminyaka lemibili emithathu sengikhathi lomntwana mikise ekhaya kubo. Bam kuyahlala kuthi emva kweminyaka lesihlanu sengikhathi ukukhuluma munye nje noma babili baba bathathu ukuthi hey phela lo mfana waganga lo wamithisa la wamithisa umntwana labesibuke kokuthi abanele kusasa. Ngeke kaNkosi lo. Ngeke lokhu kwende kaNkosi. Ngikhuluma ngesibongo sakaDlamini. Leni ngoba lesibongo leso sinesigaba eveni. Lekusho ukuthi ngoba sinesigaba lesibongo leso eveni nalabantu besifazane laba kuleso sibongo leso banesigaba. Kepha nongathatha uthi uyabuka lengaphandle sekusesenta lokho. Uyolikhonza nje likhola kaNkosi bokhonze baphuma. Naloya kuyobikwa sisu sakhe kabanibani. Loya yathi sebentela la kasebenta khona uhleli nebantu abakhe. Akwatiwa nalendvodza ukuthi yakabani kona leli emtalisako. Loya kwasha kwacima ukuhamba kwavakalisa uhlala nalomunye le babe lakhaya uvalela. Unake nangu lahleti naye lona lahleti naye labantwana bonke nabala bagcwele egangeni abatalwa ngilo. Lona naye unebakakhe naye labagcwele lathi egangeni. Usho ukuthini lokho Nhlakanipho? Kusho ukuthi babe la kaNkosi. La kunanatela khona kuthiwe Dlamini. Wehlise isigaba salelikhaya. Ngoba isigaba salelikhaya besithini? Besithi akakuvumeli lokho kwenteke. Uyabatshela athi emehlweni ami ngisekhona mina ngisaphila. Ngeke lokhu nikwente ngoba angifuni ukuthi nasengihambile ngiyolala lapha phansi isihlahla lapha. Ngifike ngikhanze amaqala lapha lebekufanele ukuthi anakwe ngimi. Ngifike ngibutwe ngakuthiwe lokho kuyekeleleni lokho. Angifuni labantu labalapha phansi isihlahla lapha bakhale ngami ukuthi ife ngami. Ningamane nikwende sengingekho. Ngikuthi awusinasahambile lo laceleni kwakhe make lo sasele. Athi naye athi ngamane nikwende sengihambile. Angifuni lebe kahleli naso isitulo naso sangekho. Ngithi nasengifika kuye angibuthe ukuthi ngahamba mina ngakushiya ngithi into ekufanele kwendeke kanjani. Usahamba ngako yini? Ngoba lelikhaya linesigaba. Nami ngihleli lasitulo nje ayithi ngoba ngihleli. Ngilandzela umthetho wanaba lengafika ngabakhanza abahleli lasitulweni. Sekwenyuke mina yena ngihleli kuso. Ngakho ke nami ngidawushiya umthetho lohambelana nani? Lohambelana nokuthi bangitshela kuthini ngoba wena sengiwe lo tawukhamela lo munye lo tawuqhubeka ahlale kunasitulo engihleli kuso mina. Leni ngoba yonke into inesigaba. Uze ubone ukuthi sikhuluma indzaba sibili Nhlakanipho. Ngicela ubonaka. Kunemntwana lekuthiwa ngisoka ncanti. Umfana loyo. Bese kuba nemntwana wekucala wesifazane lotalwa ngubabe. Uyathi ukuthi ekhaya nangabe nisigaba nisinakile. Uvama kwentekani? Sigaba salelikhaya
nesibongo kulesigaba salelikhaya. Uvama ukuthi lo Ntfombatane lo ngiyena awekucala kubabe. Athi nakakucala kudala uvama ukucala ngemfana. Ngani bokunaka lo? Ekhaya ngabe lesigaba nisinakile. Uvama ukuthi lo Ntfombatane wekucala lotelwe ngibabe lakhaya. Athi nakadala noma nakenza. Umntwana wakhe okucala lavama ukucala ngaye, kuvama kuba ngumfana. Leni sigaba sakhe. Kubonga sona. Ngiko ngisho nemfana lona loba wekucala nga kubabe. Uvama ukuthi nakaqala kudala umntwana wakhe wekucala lo mntwana lo mfana wekucala kubabe. Umntwana wakhe wekucala lavama ukucala ngaye kuvama kuba ngumfana. Kunesigaba lapho lesinakekile. Saze lesigaba sanganakeki, sanganiketwa sithunti saso. Uvama ukuthi lo mfana lo wekucala kubabe aqale ngeNtfombatane. Bese kuthi lo Ntfombatane lo wekucala kubabe aqale ngeNtfombatane naye. Labantu laba lababili, firstborn son na firstborn daughter, baze baqala kudala eMantfombatane bobabili. Kunenkulumo lekhona lapho leveta kuthi sinesigaba lesingakanakeki. Sekunetinto letonakele. Ngiko itolo bebesebenza njani Hlakanipho? Bekathi sokancane angadala umntwana wentfombi. Aphume babu wakhe. Ayobika. Uyaphahla. Lokuphahla kwakhe akusiko ukuphahla nje. Kuphahla lokuhambisana nekuthetha nekubalisa. Ubalisela ini? Yini lengayenti kahle mina ukuthi lo mntwana wami kungabe sekuvela lokho? Utibuka njani nentfombi esigabeni sakhe sekuba ngisokancane? Lo mntwana wami lemendweni la kenze khona. Utibuka njani ngentfombi abe esigabeni sakhe yena angifirstborn daughter wami mina? Ngoba phela nangabe awesifazane awami mina ngisihloniphile esigaba. Ngisho kini yebo mkhulu. Ngisho kini bogogo. Nangabe ngisihloniphile mina esigaba. Kufanele lo mntwana wami nakafika lemtini noma ngabe akaye emtini, kufanele athi nakatibuka nje umntwana wakhe wekucala la tawuqala ngaye esigabeni sakhe sekuba ngumntwana wami weNtfombatane wekucala. Kuyaqala ngemfana. Sekwendiwa yini lokho? Ngicela ngingachubeki nganzi. Ngoba lokunye lesengingakukhuluma sengidabe ngikhuluma tintwe lengafanele ukuthi ngikhulume. Ngoba tikhona tintwe letinye Hlakanipho leti bese tiyajula lengeke uze umane utidakulule nje uyatiyekela. Lokhu nje lokunye lokujulile nakulesi sikukhulumile. Kepha ke kona kujule nje kuyakhulumeka leni ngoba sifundzisa ini. Naka asinakeni lemakhaya. Sibanake nalabantu lokutaleka kwabo. Bese siyanaka lendlela abatala ngayo. Hayi phela wena bengafanele utibuke ngemntwana weNtfombatane. Wena ungisoka ncanti kubabe. Kunenkulumo lekhona la. Lekufuna siyoyilungisa. Awumaye uqale kahle, sigaba sakho siyakuvumela, sowuphinze futhi utibuka kahle. Asengiqhubeke nento etinto kahle. Kusho ukuthi kukhona lo nibukile lo letha lesibusiso. Awusisi tatewethu, ngithi angishaya icingo ngibonge. Siyeva ukuthi tidumbu tigcine tehlukene kahle. Siyabonga sivile nekuthi nango umntwana wemfana vele sigaba sakho wena sithi wekucala kubabe. Na wekucala kubabe njengentombi la ekhaya ebaleni. Utawutibuka ngemfana vele lembili. Siyabonga. Usigcebele. Sigcebeke kahle nesigaba emuva. Ngiyabonga. Sitha usikhaya Buka imantulo my love Buka imantulo sakha Buka imantulo my love